Ngicela ukuthi sivuleni encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko semfica 9. Sitawufunza khona kusukela evesini lekucala kuya evesini lesithupha. Ngicela ukuthi nase tholile lo sifunzelako asifunzele Acts chapter 9 from verse 1 to verse 6. Ngaso lesikhathi Sawula abesachubeka ngekusongela nekubulala abafunzi benkosi. Waya kumpristi lomkhulu. Wafike wacela incwadi dekumethula emasinagogeni emaJuda aseDamaseko. Kuze athi nakakhanza lapho noma bobani lababalandzeli balendlela yenkosi abe nemandla ekubabopha labadvuna nalabasikade abathathe abamikise eJerusalema. Asahamba aya eDamaseko. Asasedvute nje nalelo dolobha kwavela kukhanya lokukhulu esibhakabhakeni kwambane kanzawo tonke ngekuphatima kweliso. Washayeka phansi weva livi lithi kuye, Sawula, Sawula, ungihluphelani? Waphendvula wathi, ungubani wena Nkosi? Livi laphendvula lathi, nginguJesu lomhluphako. Sukuma ke uye kulelo dolobha lapho utawutshelwa khona lokufanele ukwende. Siyabonga kakhulu sisi. Ngicela ukuthi kafishane ngingakangeni ngekuthi sibuke lamavesi lesesiwafunzile. Kafishane ngilethe singeniso sekuthi lencwadi yemisebenzi yabapostoli ibhalwa ngubani kwende njani. Lencwadi yemisebenzi yabapostoli iBhayibheli leSiswati libeka kahle lithi imisebenzi yabapostoli. Kulamanye mahumusho kulawesingisi bavele nje bente kubekufishane bathi act kanti labanye baphinze basho bathi Acts of the Apostles. Lencwadi ibhalwa nguLuka. Luka abengasiye umJuda noma abengasiye umIsrayeli. Kodwa basicabanga ukuthi laba bafunzi beBhayibheli ukuthi abengumGreki. Kodwa angumGreki nje abe yati inqubo yasesinagogeni ukuthi tintfo tihanjiswa njani nemasiko ebuJuda abekade futhi awadi nemibhalo ngekulandzisa kwelitestamente lelidzala abekwati kahle lokho akufundzile abengumcophamlandvo kahlehle Luka bathi ke abengudokotela physician. Lencwadi yemisebenzi yabapostoli kahlehle ngeyesibili etincwadzini lakati ibhala Luka. Yecala ngulena vele lesithi the gospel according to Luke. Ngule ncwadi lesithi nguLuka lakacala ngayo ke kuyibhala Jesu. Luka. Nakayibhala leyo ncwadi leyo nakule uthi ufuna kubhala ngekulandzisisa kwetintfo letendeka ngebunono tsite letintfo abetibhala atilandzelanisa ngekwenteka kwato kahle labanye baze bathi kulamanye naletinye chapters tehluko nguLuka lokhona kuchaza kabanti kuletinye tintfo baze bathi labanye lendzaba nge-prodigal son indvodzana yelilahleko uyithola kuLuka kuphela not in the others. Luka ke bengumuntu lonjalo lotinakako ke tintfo angiphindze ngithi ndakuveta lokho later uma Paula asashumayela livangeli ahambela tindzawo tsite eluhambeni lwakhe lwesibili wagcina sahamba naye Luka kuya kulesithathu. So Luka ngulomunye labedvutane kakhulu naPaula. So ke so uyalandzisa ke la kule ncwadi yemisebenzi yabapostoli. Bathi le ncwadi yabapostoli na uyilandzelela kahle yabhalwa AD 62 ngitakuchaza kafishane. Lokhu ngisho ngoba kumcoka lokuthi tintfo zame kutilandzelanisa
ngabolonina kuyasida lokho. Kanti labanye babhali bathi kungendeka ukuthi lencwadi yabhalwa nga-AD 70 kuya ku-AD 80. Bufishane baleyo ngcazelo leyo ngileyo kwekuthi Pawula na Petro babulawa le kubo AD 68 kuya kubo 70. Kanti Luka akalandzisi ngekuthi babulawa kanjani bo Pawula na Petro. But kubhala kwakhe Luka ugcina nje lapho Pawula aku house arrest sebambambile eRoma. Akachubeki nalendzaba yekuthi wagcina afa njani. Kulapho ke labanye lababhala ko bathi lencwadi ya Luka ayifikanga ayibhalwanga ngale ekubulaweni kwabo Pawula, yabhalwa ngala basengakafi. Be that as it may, ngileso sithombe nje lekubita ukuthi ube naso engcondweni kwekuthi uyalandzisa Luka ngekuthi ucalisa kwelibandla lacala kanjani umabhala la encwadzini yemisebenzi yabapostoli. Ngulapho ke nathi ezilibandla namuhla siya ngesibinzi kufike sikhothe kwekuthi libandla lakucala belenda natindvo nathi ngoba atibhalile Luka. Ngiko kubalulekile kwekuthi nathi namuhla singaphambalati bese siyaphondla kodwa sifunze emibhalweni kwekuthi libandla lakucala belenda njani ngoba letindvo tibhalelwe thina. Ngicela ukuchubekela embili ke ngivete nako kulabo nje labangaba nekufuna kwati tindvo. Uma ubona ligama lelibhalwe AD ngemva kweminyaka thite kusho kwekuthi lo AD umele Anno Domini. Ligama nje lesilathini ungahlupheki ngalo kodwa lilandzisa kakhulukhulu ngekuthi kusukela Jesu atelwe eminyaka wenkosi. Lokusukela ku calendar lesiyisebenzisako the Gregorian calendar. But lesinye isikhathi ukhanza kwekuthi kunalabanye labasebenzisa CE common era ngemva kweminyaka lothite babekisa ngalokho. Sizathu salokho ngiloko ukuthi akusibo bonke abantu labathanza inkolo yebuKristu banetinkolo tabo, be it Islam noma ke ngelenye inkolo. So abajabuli nangabe ba reference umnyaka bese basebenzisa lo AD ngoba kuba kungazuthi baya acknowledge lokuthi una Jesu lo wafa wavuka. So abakufuni ke lokho sebafina ke lokuthi kube nekwabo nje kuseceleni ngeke bese kuba nalo CE kungakuhluphi ke lokho but kusho ndvo yinye. So ke namhlanje thina seku 2023 so ungasho ukuthi ngi 2023 AD noma 2023 CE kusukela Jesu atalwa leminyaka. Kuza manje ukuthi sihambisane bazalwane ningahlupheki kakhulu. Namuhla ngifisa ukuthi sifunze lokuthite ngempilo yaPawula njengoba waba ngumpostoli kubetive njengoba nathi sibetive lokuthi kahlehle kwacala kanjani tindvo tahamba kanjani ungubani yena lo Sawula ngoba before kuthiwe ngiPawula abe ngiSawula. Sawula ligama lakhe liyahambisana nangesiGreki ungakufunda but nje Shaul ngesiHebheru njengoba sathi ukuthi baka Israeli baya kuNkulunkulu bathi bacela inkosi uNkulunkulu abaniketa Saul lingesihebheru kuthiwa ngiShaul. So emakhosi ngokulandzisa kwemlandvo wema-Israyeli achamuka esiveni tribe of Benjamin. So Pawula ke noma ke Sawula kuchamuka kuleyo tribe leyo yaka Benjamin naye. So unaleli gama ke lekuthiwa ke nguSawula ekutalweni kwakhe watalelwa endzaweni yaseTarsus lidolobha lelikhulu ke laseSilia eTurkey namuhla nawuva igama iTurkey nje thatha ke ukuthi Pawula Sawula betalelwe eTurkey kafishane. Sawula wathi nakana 14 years batali bakhe bamthatha bamisa eJerusalema wayawufunza liBhayibheli the Torah letincwadi letisihlanu letabhalwa nguMose naletinye ke nasekuphelele konke kwentana kuthiwa yiTanakh. Wakufunza ke for 8 years asakufunzile wakwati, no doubt about that, wakwati.
abe ngumfarisi. Ekubeni ngumfarisi, inkolo yamafarisi bebakholelwa ukuthi Mose nakasentabeni yaseSinai akazange athole nje kuphela live laNkulunkulu lelibhaliwe, the written word, but wathola nelivi leli oral lelikhulunyiwe. So bafarisi ke bona bakholelwa emavini la khulunyiwe nasemavini labhaliwe, the oral and the written word. Ngiwo kumehluko lomkhulu between bafarisi nemasadusi. Basadusi bona bakholelwa in the written word, the Torah and the other books, lokakha the Tanakh. Now lokunye lokuphinza futhi kubahlukanise ngokuthi basadusi bona ngumlaba bekuthiwa abapriesti basebenta etempelini eJerusalem bakhonta. Nasithi nje bekunebapriesti labakhulu sisho labasadusi. Okay? Libe baseva etempelini. Bese sekuthi bafarisi bona beba ku middle class. Ngakuthamka khona ama-rabbi. Nasithi nje awungirabbi. Ngibona bebakade ba interacta with the middle people. Bakhuluma nebantu bachaza kakhulukhulu kwabo bekungilokuthi bazame ku-interpreta noma kuconza imibhalo with modern life ukuthi lo mbhalo lothi usho ukuthini ekuphileni generally. Lokunye lebekade kubahlukanisa ke laba. So Paula ke ungumfarisi webafarisi, ungumHebheru and ungu-Israyeli. Uze uthi uma kufika etindzabeni tekugcina kwemthetho yena abe blameless ngalendlela bekade atimisele ngayo. Ngulo Paula ke noma ke ngisawula ke lesifunza ngaye ngalokuthi ke lendzawo lakatalelwa kuyo iTarsus yaseSilia but iseSyria ya ndawuthini nje bengaphasi kwembuso weMaroma. Umbuso weMaroma ngaleso sikhathi leso bowuthi uma bayithathile indzawo bonke labaphila kuleyo ndzawo leyo batakuba ngemaRoma. Ngiko ke atawuthi he's a Roman citizen. Nabambopha kulenye indzawo bathi bamshaya nabeva ukuthi ungumRoma bathuka bamyekela because bengakavumeleki ukuthi la ungumRoma ushaywe ecala ungakatekiswa licala. So ngulo Sawula. So ngizama nje kuletha lesithombe ukuthi excuse me simati ukuthi Paula noma Sawula ungubani. So la sifunza khona ke bazalwane sifunza ngokuthi nang Sawula uya kubapriesti labakhulu ucela imvume kumpriesti lomkhulu ukuthi aye eDamaseko. Letincwadzi betitam introduce ukuthi yena unemagunya ekuthi bonke bantfu labalandzela timfundiso taJesu Kristu ngaleso sikhathi leso bekungasho ukuthi ngemaKristu bekuthiwa bantfu balendlela. So bonke bantfu ke le bebaya emasinagogeni bafike bakhulume ngaJesu ngekuvuka kwakhe nangetimfundiso takhe kubantu people of the way bekafike ababambe Paula ababophe abathathe ababise eJerusalema bayotekiswa emacala. So ke ngilasifunza khona ke lapho khona ke lithi ke iBhayibheli wathi nakahamba Sawula aya eDamaseko. Sawula uhamba usemkhankasweni wekuthi uyobamba abantu ababophe ahambe abamikise eJerusalema kahlehle abevele avutha ngelulaka. Ngakulolunye ihlangothi Jesu Kristu naye usemkhankasweni abesavele ashido nafunza Matthew chapter 16 kuPetro athi ngidawulakha libandla lami nemasango eHades angeke alehlule. Here comes Sawula. He's destroying lokulaka kwakha koJesu. This is me akukho eBhayibhelini wathi hayi abanga ngabani angisathumela ngitiyela mina. Weta ke Jesu weta kwavela lokukhanya lokukhulu dazzling light lesifunza ngakho eBhayibhelini kwamshaya phasi Sawula and Jesu akayendi nama introduction njengoba ngizamile kusho ukuthi isikhathi akudinga ama introduction udinga nje iconze indzabeni. Ufike Jesu uthi Sawula Sawula ungihluphelani.
No introduction there. Ukuconza endzabeni ukuthi Sawula, Sawula ungihluphelana. Now Sawula ngemuntu beka ngekuthi abe ngumuntu lowadiko umthetho ade ukuthi kune authority, kunebantu abasemagunyeni. Uyabuta ukuthi ungubani inkosi. Ngoba lokho lesekwenteke nje hayi kungetulu kwami. Ungubani inkosi. Jesu Kristu uyaphendvula uthi ngingu Jesu. I am Jesus. Nangifunza lengcenye le yembhalo ngigijime ngakhumbula ukuthi keje la ngakuvaphi nje Nkosi yami. Ngakhumbula ukuthi ane bakithi Mose nakahlangana naNkulunkulu. uNkulunkulu amthuma ukuthi hamba eGibhithe yongikhiphela abantu. Uyabuta Mose ukuthi ene bakithi ngawuthi ngithunywe ngibani na? Ngawuthi ngubani? Wathi uNkulunkulu I am that I am. Nginguye lo nguye. Jesu lana akayicedzeli ke lenkulumo. Ngaloko ukuthi kube wayicedzela ebeda uveta kungazuthi buthatha ubunye baNkulunkulu sebuphelele la. Kanti nguye uyedwana. Sewuthi nje kuphela I am. Sengiyakhumbula ukuthi kuphinde ngakuvaphi lokho nabambamba Jesu engadzeni. Bete na Judas. Wakusho lokho nisakhumbula sikwendekani. Bashayeka phansi. Because no one can stand. Washayeka phasi ke Sawula asashito Jesu ukuthi I am Jesus. Jesu ngelibuhle nangelithando lwakhe sokuthi vuka Sawula kungazuthi akambalele amacala akhe Nkosi yami. Ube mhlambe bekungimi mhlambe nawe angizisho ngikhulumela mina. Beke ngize ke siteke indzaba la. Akeze sikhulume. But Jesu uthi no. Ake sibuke embili. Sukuma uye edolobheni. But afike bakutshela ukuthi ufuna kwendeni. Kunginiketa icomfort ukuthi nobe ngabe into kusetonakele kangakanani Nkosi yami. Jesu ngeke akubalele emacala. Jesu abenawo onke emalungelo ukuthi hey yepa yeSawula ake sesikhulume phela la. But no. This is my Jesus. Ngicela ukuthi mhlawumbe ningangeni kakhulu ukuthi kwendekani uma afika eDamaseko but nje kukahle lokuthi ngisho ukuthi bamthatha laba bekahamba nabo bamisa eDamaseko. uNkulunkulu bekasakhulumile naAnanias kwekuthi kunemuntu lokaso ukulesitala dilesi street of straight. Utafika umkhanzi uyathandaza. Uyasho ukuthi utakufe bese kwente kanjani. Ngifisa kakhulukhulu sizube kwekuthi ngemva kwesikhathi Paul asasicithile neba landzeli baJesu eDamaseko. Naye wafundziswa tintfo thide ngalokukholwa kwethu kuJesu Kristu. Because khumbula ukuthi noma bekungeke kube likhuni kakhulu kuSawula to connect the dots because iTorah he was clean abewadi umthetho. Nanekuthi kutawuba naMessiah abekwadi ngokuthi libe bakuphika. So bekungasilikhulu ukuthi ahlanganise emadots tindvo sheshe ticondzane. But ngifisa lokuthi after sebamsitile naye Sawula asaqale kushumayela interest yami ibe sekutheneni Sawula nawushumayela sowuthini manje because lokho lesekwentekile sekulethe ingucuko kuwe. What are you saying? Ngicela sifunze kuyo lencwadi Acts chapter 9 kusukela kuverse 20 kuya ku23. Ngicela usifunzele. Masinyane waqala kushumayela emasinagogeni ngaJesu athi uyindvodzana yaNkulunkulu. Bonke labamuva bamangala babutana bodvana bathi akusiyo yini lendvodza beyibabulala bonke lababita libitwa eJerusalema. Khona kanzi nje ayiketi lapha ngale njongo yekubabopha ibamikise kubapristi labakhulu yini.
Kodwa Sawula waqhubeka kushumayela ngemandla awadzitha emaJuda labehlala eDamaseko. Awakhombisa ngalokusebaleni ukuthi Jesu unguKristu. Emva kwamalanga lamanyenti, emaJuda ahlangana endaliso lokumbulala. Nawunaka kahle le ishumayelo ya Pawula kulo verse 20 kuya 23 uthinza amagama lacukethe. Uthi Jesu Kristu uyindvodzana yaNkulunkulu. Uthi Jesu Kristu unguKristu. Mhlambe namuhla thina nawe asikuthathi kangako lamagama lawa. But ngenkolo yebuJuda, this is very serious and very powerful. Because nakafika Jesu abazange bamemukele njengamesaya wabo. Bamphika bamala. Now uma umfarisi long soul atawugucuka bese uthi hey lo Jesu lo unguye lo Messiah. This is huge. Mhlambe ake sengichaze nako sithi khona ukuthi sihambisane. Kunemagama lesiwasebenzisa kulamahumusho ethu mhlambe ungabitha ukuthi sihambisane nje kancane sitokhona ukuthi siconze kahle. Leli gama lelithi Christ ligama lesingisi nesiswati isiZulu Kristu but lisukela ku Christ ngesingisi. For whatever reason angathi kwende kanjani vele mhlambe kutafuneka kube nebafunzi belBhayibheli phakathi kwethu. Ema-Bible ethu esiswati nesiZulu most of the lawa ethu thina sikhuluma the Nguni language la Africa a translator from kulawe singisi awasuki from Greek. Lokusho ukuthi kune gap nawunganaka kahle lenkulu nje because sesidependa ukuthi la singisini bebahumushe bathini. Phindze nathi sichubeka sihumushe from la singisini kuya eSwatini. So sekubita ukuthi ucaphele na ungumfundzi weBhayibheli ukuthi ungabambi iBhayibheli lesizulu nje kuphela ngoba it's a translation from a translation. Sekubita ukuthi uphindze ubuke ukuthi lamanye amahumusho athini. So Kristu ngeligama lesingisi kanti lelisuka esi-Greek from Greek ngesi-Greek kuthiwa nguChristos. Christos ngesi-Greek ngesingisi ka it's Christ. Kanti ngesi-Hebrew it's Mashiach. Kanti naba translator ku King James, i-King James version ngilamanye amahumusho lasebenzisa i-translation from Hebrew and Greek but uyakhanza ukuthi bayamsebenzisa Messiah. Now ufunza John chapter 1 kuya verse 41 for instance Andrew nase ahlangene na Jesu ugijima uya ku Petro uthi ku Petro umnakabo sesimfumene Messiah. Ngizama nje ukuthi udlame kuhlanganisa lamadots. So kahle hle now uthi Messiah it's Hebrew, now uthi Christ singisi, now uthi Christos si-Greek, now uthi Kristu sesiswati sethu kusho nvoyinye lokusho ukuthi logcotshiwe the anointed one. So for Paula or Saula ebese sawuyashumayela sokuthi wo lo Kristu unguye lo Messiah, nguye lo logcotshiwe. That is huge ngoba sekuphambana nalemfundiso yemaFarisi nalemfundiso yemaSadusi. Kungiko nje utawukhanza ukuthi eTestamenteni lelisha leti ncube evange bethi khona phakathi kwemaKristu nebantfu labahambisa inkolo yebuJuda. Akusibo nje bantfu lebekade bangaphandle bakhashana. Bekubantfu labahambisa embili inkolo yebuJuda bakwenda lokho phasi kwemaRoma ngoba emaRoma athi nakathatha iJudea abeka ema-governors umuntu awusihlala abuke yonke lendzawo la kunemaJuda khona ngesikhathi saJesu nje bekunabani lebekathi angigovernor sisakhumbula bekunabani ngiyeva kona niya ungakhuluma nje kakhulu uthathe isibinzi ukhona lo ngafuna ko namhle siyashumayelana nje but phindze futhi siyakhulumisana yebo makhe
Bekungapilata umshayele intandla Nkosi yami lomtsala. Yes, bekungapilata. Ngala kuba kaJuda ke bekunabani umpriest lomkhulu. Because njengoba bengishido the Sadducees were the elite, but reporter to the Romans. And bekunaloko ukuthi bafuna ukuthi veta kahle kuma Romans. That's why beba compromise at iveti nengakhulu. But ke ngala bekunabani ke kuba maJuda. Bekuna Caiaphas. That's why Jesu aya kuPilato athi Pilato akaye kuba kubo boCaiaphas. Asishiye ke lokuzama nje letha lesithombe sitokhona kuhlanganisa some of these things, but la ngiconze khona ukuthi si understand ukuthi Sawula ushomayela uthi Jesu Kristu nguye lo Messiah. Now umbuto ke sokungathi lo Messiah lekukhulunywa ngaye yini lokukhulu ngaye bekubhekekene kuye. Ngicela nje ukusho into letimbadlwana kwecala bekumele ukuthi achamuke entalelwaneni yaDavide. Sometimes the Bible lithi son of David, descendant of David, line of David. Kwesibili bekumele ukuthi amemetele tindlu letinkulu letitako. Lokunye kwako kuhlanganisa tonke tive taka Israel. Siyathi ukuthi tive taka Israel tahlukana kwaba khona laba se north nalaba se south. Kwathi ngekhamba kwesikhathi ngenxa yokuhlushwa ngemaRoma nangilabanye labathi babalwisa bacembuka labanye balahleka. That's why nofunza ichurch history uva nge 10 lost tribes. Labanye labagcwele wonke umhlaba. So bafunze beLiBhayibheli ke sebathi ke even naseBhayibhelini kukhona lokuthi lo Messiah ke utawubagcoca bonke babuyele kwaIsrayeli. Hayi mhlambe angigcine lapho, but lokunye kwekugcina ngicabanga ukuthi kumgcoka because sibafunze beLiBhayibheli. Siyathi mos ukuthi iTempeli iJerusalem labhidlitwa nga-AD 70. Sisakhumbula mosiloko bazalwane. So ke kuthiwa Messiah utawubuya alakheke lelitempeli for the third time. So ngiko bantwana bakwaIsrayeli bebambuka Messiah ngalawo mehlo lawo ukuthi yey naku latasendela kona. So Paula ufika uthi Jesu Kristu ungumessiah, he is the Christ. That's why ngithi that is huge. Ngicela kafishane ngithinze naku la kakwenda Paula kuletinshwana timbalo lengifuna sitinake khona sisachubeka. Paula ngemuva kokuthi asase Damaseko asaqalile kushumayela wabese uyaqala sewuhambela letinye tindzawo lebeti ngenhla kwaseTarsus. Angayifaki imap but nawubuka imap kune Jerusalem nawukhuphuka bese kuba neTarsus Syria, nawuya ngase west bese sekuba neAsia Minor, nawuchubeka bese uya eRome bese kuba yiItaly. So letindzawo letinye letilapha lakati hambela Paula kafishane ngingathi nawufunza letincwadi lakati bhala Paula abetibhalela ikakhulu letindzawo lakati hambela ashumayela livangeli. Paula waba nemluhambo lesingathi lwehlukana kathathu. I-first missionary journey yakhe nga-AD 48, yesibili nga-51, nga-AD 54 wahamba lihambo lwakhe lokugcina. So nakahamba koke Paula uyashumayela, uhlangana nebulukhuni kubaJuda nebetive. Uyahlupheka Paula ngenxa yelivangeli, kodwa uyachubeka Paula yalishumayela livangeli. Kulesi isikhathi kuze kube nekungaboni ngasolinye phakathi kwakhe Paula naBarnabas. Isikhathi sangivumela yini. Barnabas ngulomunye lowa mentorisha Paula eJerusalem. Kwabese sekuthi uma bamthumela eJerusalem Barnabas ukuthi aye eAntioch. Uyaya Barnabas uya eAntioch ukhanza ukuthi hayi simo ngathi simatima. So uthi ake sengiye eTarsus ngiyolanza Paul lengammentorisha sibuye naye la eAntioch sitosebenta. Ngula kwacala khona ke ukuthi Barnabas na Paul bahambisane. But nabahambisana bebana John Mark lowabhala lencwadi lesifunza kuMark. But on their first missionary journey kwaba nebulukhulu labahlangana nabo basebenta
But wathi John Mark, hayi abangangami, ngiyanishiya mina ngiyabuyela eJerusalem, wabashiya. Kungako utawukhanza ukuthi kuleli hambo lwekugcina Paula akahambanga naBarnabas, wabese uhamba naSilas nemvalelo omncane lekuthiwa nguTimothy. That's why bambamba Paula lesivamise kwakhotha emavesi ngicela siyawati ukuthi Paula naSilas babavalela ejele kwathi phakathi nebusuku, so ngilahlanganana khona ke, so lokhu yasetshenzwa. That's why Paula atawubhala incwadi Timothy because uke wahamba naye wasebenza naye Paula naye Timothy in the missionary. Ngithi angikuvete lokhu because kumcuka khona la ngidakuthinza khona sengengasekugcineni. But kunencwadi lengitawufisa ukuthi ngini vete sithombe sayo sabese siyayithinza incwadi yabaseFilipi. Incwadi yabaseFilipi Paula uyibhala nga AD 62. Usejele eRoma. Uyibhala usejele, uyayibhala le ncwadi. Sitawukhona into start ifunza khona leti imcoka. Kanti incwadi yakugcina la kayibhala Paula incwadi yaTimothy wesibili. Mulapho utawukhanza khona na ufunda chapter 4. Atothi ke Paula emalanga asayanga sekupheleni. Ku chapter 4 aze athi ngikulwile kulwa lokuhle. Ngikugcinile kukholwa. Because abesabona ukuthi sotawukufa. That was his last book. Babhali bathi kungenteka ukuthi wayibhala nga AD 62. Kukhona amavesi lambalwa lesitawathinza ngakhona. But just ikuniketa sithombe ukuthi Paula wasebenza kangakanani ebandleni. Keje liBhayibheli lina ngakho incwadi nje setiphelele tonke. Ngiva bus ningaphimisela nje bazadinga ukuthi sekuphelele tonke. 66 siyabonga mkhokheli. Then la ngaku New Testament ke setingakhike ngakhona. Ah 27 hayi inkosi yami shayani make mabunza tandla manje uyayishaya lento. Siyabonga madam. Yes, then ke kulo next slide bhuti. Kulo 27 books 13 wato bafunzi belibhayibheli bathi lo behind dona nguPaula. Kanti kahlehle Paula wabhala 7 le abediti dictator. Ngisakhumbula ngosi dictatorship primary. Yothi nje indaba ekufunza se primary ikahle man. Afike nje tishela akhulume nje afunza ubhizi wena uyabhala. But kumcoka ke lokho sekuyasida nyalo ngoba suyakwazi uthatha ama notes masinyane. Leti ncwadi leti 7 abekhuluma ke Paula abhala ke Luka. Abhala. Most of them khanza ukuthi Luka abengumsidi wa Paula ekubhalela. Lenguveta kubaza lenguloko ukuthi Paula contributed a lot. Wasebenta Paula. But ekusebenteni kwakhe he had to go through stuff. Kwambita ukuthi endlule etimeni letitsite le tingazange tibe mnanzi. Ngitsitelana the Apostle Paul's sufferings for the gospel. Ngicela kafishane sifunze 2 Corinthians chapter 11. Mhlambe kutafuna sisuke ku verse 24 nangikhumbula kahle. Ake sengive ukuthi ingelosi ithini lapho kuwe wena lofundzakho utawusuka kubani? Ungasaqali ku 16. 2 Corinthians chapter 11. Awuqale ku 24. Kwaze kwaba ngemahlandla lasihlanu emaJuda angibhanga. Ngasike madam cala ku 23. Eja ngidem invele. Okay. Cala ku 23. Bathi 70 taKristu yini? Mina ngingilesingcono. Lokhu sengikukhuluma njengeluhlanya. Ngasebenza kakhulu kunabo ngithonsa amadima. Ngaboshwa kanyendi ngashaywa kanyendi. Ngaba sengotini yekufa. Kwaze kwaba ngemahlandla lasihlanu emaJuda angibhambabula emvimba leng39 leyayimiswe ngumthetho wawo. Ngabhanjabula ngemzaca emahlandla lamathathu. Ngagcotshwa ngematshe kanye.
ngiphukelwa yimikhumbi emahlandla lamathathu ngaba sesithabathabeni selwandle busuku bonke nemini yonke eluhambeni lwami ngaba setingotini temifula nasetingotini tetigelekece nasetingotini kubamfu bakithi nasetingotini kubetive nasetingotini tasemadolobheni nasetingotini tasemaphandleni nasetingotini telwandle nasetingotini kubazalwane embumbulu ngasebenza kakhulu ngidonsa madima bengike ngicwashe ngingalali ngilambe ngome ngeswele kudla ngiphathwe lichwa ngeswele kwekumbatha ngetuluka konke nginemfalo losetikwami nginekushisekela onke emabandla nakukhona lobuthakathaka angithwalisani naye yini kulobuthakathaka bakhe nakukhona lo wakho ekukholeni angimveli ibhlungu yini nangabe kufanele intigabatise ngiyawutigabatisa ngetimvo letibonakalisa ubuthakathaka bami uNkulunkulu neyise wenkosi Jesu yena lofanele kuvunyiswa phakathe naphakathe uyati ukuthi angicali wona imanga eDamaseko lusiba likhulu labe ngephansi kwenkosi Arethasi wagatha lidolobha lonke afuna kungibamba ngibophe kodwa ngakhishwa ngelibhasikidi esikhaleni lisasendiwe elibonzeni ngaphunyula esandleni sakhe. This is the Apostle Paul. It was tough. It was tough. Ngicela sifunze incwadi yesibili kaTimothy chapter 4 verse 16 na 17. Ekutiphendvuleleni kwami kwekucala kude ngisho namunye lowangimela bonke bangilahla abangabekelwa sono kodwa inkosi yema nami yangigcinisa kuze inshumayelo yami ipheleliswe ngami nebetive beve ngakho ke ngakhululwa emlonyeni welibhubesi. Now kungimangalisile lokho because bongacabanga ukuthi uma Saul aphendvuka aba ngumlandzeli waJesu tintfo titawuhamba kahle. You would assume ukuthi that is given, but akhambanga kanjalo. Ekusebenteni kwakhe Paula ungafunza nasofika ekhaya lemibhalo lesiyifundzako. It is important. Uthi Paula wabhanjabulwa 39 times ngoba bengakavumeleke ukuthi kube more than 40 umthetho bosho njalo. Uthi Paula waphukelwa imikhumbi 3 times. Siyakhumbula mosindzaba lapho khona wabambelela wantanta wazofika elisenzeni. Ngipawula lo uyashumayela. Uthi livangeli zelifike kimi nawo. Uthi Paula ngashaywa ngaboshwa. Nalendzaba ya Paula na Silas lesishumayelako siyayati usibeka bhanjabuliwe. But phakathi nebusuku bahuba. This is Paul the apostle. La encwadzini ya Timothy chapter 4 verse 16 na 17 ifike yangehlula ke leyo because uthi Paula here uma ase Roma atekiswa licala kumele ukuthi atiphendvulele uthi I stood alone uthi ngaba ngedvana kude lo wemanama then sengiyadebuta ukuthi akusuwi lo Paul lo hambe washumayela emabandleni lamanengi kangaka bese bashonephi abasanje khona manje bamena noma ke sebaya yanga nje la ngaphandle abathi nabo bendani at least nje bamane babe khona uthi no one stood by me I was alone. Bazalwane, this is Paul the apostle. Mhlambe bekungaba sifundvo kithi bazalwane kwekuthi uma sendlula etimeni letibucayi lapho utivela kwekuthi ngathi uhamba wedvana uze ungamshiyi uNkulunkulu ngalokho ukuthi abekho bazalwane base alliance Kwaluseni
abakemi nawe lapho sekubita khona ingadi nekufa. Paul says, I stood alone. No one stood by me. Bazalwane ngicabanga ukuthi asikufunzeni lokho, akusilula kona imvelo yethu ithi kuba kahle kudiva usekeleka. Akusilo licala lelo, but nangabe udiva ungasekeleki, udiva kungathi uhamba ehlane, abekho laba lokucabanga ukuthi ngabe bakhona, uzungamshiyi uNkulunkulu. Uthi noko Paula inkosi ingababaleli icala ngalokuthi abedanga batoba kanye nami lapho khona ngibadzinga kakhulu. Sawuthi ke Paula kodwa inkosi yema nami. Nobe ngabe bantfu abasedi mfana sekhaya, kodwa into siciniseko sekuthi manje inkosi idawuma nawe. Ngoba uma inkosi ingakuwe, ngubani ongamelana nawe? Inkosi ingetulu kwabo bonke abantu lokungababita ngesikhathi sekhanjelwa kwakho. Uma inkosi mengakuwe, uphelele mfana sekhaya. Nobe ngabe sewushayeke kanjani, but uma inkosi ingakuwe, mina bengathi it's okay. It's okay. Bona ngiyathi ukuthi ngekwemvelo yethu akusikahle, but biblically and spiritually ngekwati ukuthi unabani, ngicabanga ukuthi it's okay. Uma inkosi mengakuwe. Now ngicela kafishane ngithinze tintfo letimbadlwana bese sesiyathandaza. Lokhu kungimangalisile ke kakhulu. Encwadzini yabaseFilipi chapter 3 sitawufunza khona kusukela kuverse 8 kuya ku16 kancane nje verse by verse. Kunetintfo Paul lakatitsinzako kwekuthi after impilo yakhe asayihambile washumayela livangeli. Bowungacabanga ukuthi cha Paula letintfo sewudibambile, sewume kahle wena, kodwa ake sesimuve ukuthi Paula uthini. Ngicela ufunze verse 8. Yebo, konke ngikushaya lide ngebukhulu bekumati Kristu Jesu inkosi yami. Bengilahlekele ngiko konke ngenxa yakhe. Ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu. Ngicela ubambe lapho. Uthi Paula ngikushaya lide kuze ngizuze Kristu. Ngesingithi ngitshelana that I may gain Christ. Paula, this is AD 62, so shumele many years before, but kuwe emoyeni wakho kusene kwekuthi kuze ngizuze Kristu. Nkosi yami, bantu abasekhaya, manje kube ngakithi loyo moya wekuthi noma sesishikitele kangaka iminyaka lengaka sithi siyakholwa nguJesu, mhlambe labanye bethu babala iminyaka kuze kuphele iminwe ukuthi wasinziswa nini, kodwa sifiso sekuthi uze uzuze Kristu manje kungakulahlekeli, uqhubeke ebudzaleni bakho uthi manje ngize ngizuze Kristu. Verse 9. Ngitholakale kuye ngido ngisho nalokuncane kulunga lokukwami, lokutholakala ngekwenda lokufunwa ngumthetho. Kepha ngifuna ukutholakala nginekulunga lokuya ngekukholwa ngoKristu. Ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Ngicela ibambe lapho. Uthi Paula manje ngitholakale ngikuKristu, that I may be found in him. Uyakwathi Paula kutholakala on the wrong side, njengoba sifunzile nasicalako, but from there on kulangadelela kwakhe ukuthi manje ngifunyanwe ngikuKristu. Nkosi yami, bantwana bakithi, nobe ngabe kubita kangakanani ekukholweni kwethu, tintfo tisishaya ngala nangala, lokhu nje uhambe kancane. Kwami nje ngaba kukucela kwekuthi nobe ngabe kwendakalani manitholakala uKristu. Be found in. Verse 10. Bengikufuna ukuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe
nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe ngimfute ngekufa kwakhe. Verse 10 uthi that I may know him. So ushumele kangaka Paul ubhala incwadi kanza umati ni Jesu. But uthi manje ngize ngimati yena. Ngathi Paula uyaconza ukuthi ane nemfihlakalo kuJesu na. Le ungeke uthi sengidibambile letinto. But uyachubeka uthi manje ngize ngimati yena. Ungazi uthi there is still more in Christ. That I may know more from this man. That I may know more. That I may know Christ. Mhlambe kuyinsaye yakithi lesesibadzala. Kwekuthi singangenwa indvola emadvolweni. Singangenwa ngemande emadvolweni. Singayekethisi. Kodwa sichubeke sishikitele. Kuze sibane simati Kristu. Singathi mina kade ngayihamba le ndlela sengiyayadi. Ngoba kunemfihlakalo lekuJesu. Kunetinto lotawuchubeka utithole kuJesu. Sengathi lo moya lebekupawula ungaba nakithi kuthi that I may know Christ. That I may know Christ. Verse 11. Kuze kuthi nakungendeka kumbe nami ngifinyelele ekuvukeni kulabafile. That I may attain the resurrection from the dead. Uyathi Paul ukuthi letinto takwendeka kuvuswa kwethu kulabafile nekhala kwelicilongo. So uthi that I may attain nami ngikuzuze kuvuka kulabafile. Verse 12. Akusho ukuthi konke lokhu sengikubambile nekuthi sengiphelelisiwe. Kepha ngiconze ukuthi ngikubambe kube kwami. Njengoba na Kristu wangizuza wangenda ukuthi ngibe wakhe. Uthi hayi ukuthi into sengitibambile. Uthi I press on. Uthi ngiyachubeka. Uthi ngiyalangatelela. Ulifunzile leli verse la uthi ngiyakhohlwa lokungemuva. Verse 13. Funza verse 13. Sale sichubeka. Bazalwane, angisho ukuthi mina luqobo sengikubambile. Kepha kunye lengikwendako ngikhohlwa lokungemuva ngitelulele kulokusembili. Verse 14. Ngibambelele emgomeni uyakwemukela umklomelo wekuphila kwasezulwini. Nkulunkulu langibidele kuko ngaKristu Jesu. Ngakho ke thina sonke lesesikhulile enkosini sibocabanga kanjalo. Kepha nanicabanga lokwehlukile ngelupho loluthide. Nalapho uNkulunkulu uyakunembulela. Kuphela nje ukuthi lesesifikile kuko asihambe ngemkhonvo wako. La kusukela verse 12, 13, 14, 15 uthi I press on. Uthi ngiyakhuthatela. Sengaze ngithi mina uthi Paula ngiyashikitela. Angatibeki phasi. Uthi kuze letinto ngitibambe. Ngoba hayi ukuthi ngitibambe tonke ngaze ngenela. But uthi kuze letinto ngitibambe sisi. I press on. Bazalwane bengingakhuthata mina kwekuthi sengazi ukuthi besingafunza kwekuthi kusukela ebuncaneni bethu kuze besebudaleni bethu akubethe isikhathi lapho khona udiva kungazi ukuthi sewuhlala emuva wena soyabukela sengathi umoya wekuchubeka nekushikitela bongaba kithi sonke. Nangabe inkosi yakubusisa kwekuthi uyalicacabula lichorus licacabule nasebudaleni bakho nkosi yami. Ungathi hayi labasha sebayawulicala. Watshelwa ngibani ukuthi uyayekela. Bese ukhomba labanye. But this Paul uthi I'm still pressing on. Hey, ngiyangimangalisa lokho. After so much you have done, Paul, but you are saying I'm still pressing on. Uthi Paula solo ngiyachubeka. So uthi ku verse 15 angifunze lesingisi bese ngiyachaza. So uthi let those of us who are mature think that way.
Githi lesa sikhulile asicabange kanjalo lokuthi angisummarize that I may gain Christ kuze ngimzuze Kristu kuze ngitholakale ngikuye kuze ngimadi lokuthi ngichubekele ngikhohlwe ngilokusemuva ngichubekele embili that loyo mcabango loyo awube kithi thina lesithi sesikhulile ngicabanga ukuthi kuyaphambana nalobo ngagadza ngoba bongagadza kwekuthi cha nasucabanga sowukhulile unelungelo lokuthi sowungahamba kancane letinye tindvo ungasatigijimeli kodwa Paula uthi ayihambi kanjalo kimi sengiyafunza ukuthi bekumele ukuthi nangabe kunesikhathi semthandazo ngendiwe njani manje mina ngigcotshwe khona ngoba ngiyashikitela nangabe kunesikhathi ukuthi kuyawuhlolwa imibhalo kusile tindvo dimenjani ngigcotshwe khona ngoba ngiyashikitela I'm pressing on ngisengakade ibambi tonke letindvo kodwa ngiyakhathalela lokusembili lo ngasemva ngathi ngiyakhohlwa ngoba nguletindvo letingasemuva letesisiphazamisako ngoba usuke uthi wena mina ngenda nako ukhohlwe ukuthi hanembala na indlela solise isekhona ibovu kufuneka kuchujeke abantu abasekhaya ekseni ngithi asikhuthatananeni kokuthi besingafunza yini kuPaula kwekuthi sichubeke sikhuthatele ngicela kugcina nganaku kuloko lenkushito lokungithinzile kakhulu kuverse 10 verse 9 lapho kona Paula athi manje ngitholakale ngikuKristu that touched me because lokuthi utawutholakala kuphi ngiko lotawudetermine kwekuthi how do you end your story kodwa nabo ungabambelela ekukholweni kuze bese kupheleni uma utholakale ukuKristu ngicabanga mina ukuthi it's okay angisho ukuthi tintfo titabe tihambe kahle utawufika lapha kukuhle mhlawumbe utawufika umaphondla phundla impilo ikushayile but uma impilo yendene mfana sekhaya manje utholakale uKristu cabanga mina ukuthi kutaba kahle kanjalo ngicela ukuthi praise team idengembili sitawuthandaza. This is the story of the Paul the apostle umpostoli kubetive lekumele ukuthi sifunze kuye abantu abasekhaya lebe kumele ukuthi sikhumbutane namuhla ngokuthi indlela ibovu abantu abasekhaya asingayekethise ekukholweni kwethu asichubeke sishikitele simane sifunyano sekuKristu nangabe kuyendeka udiva kungazothi sewuwedwana ngelilanga lakho lekhanjelwa uma nawulingise Paula ume and just take joy ukuthi inkosi inawe unga give up uma tindvo setihlolo ukuthi where do you stand uma utholakala kuKristu cela sihlabele yebo Nkosi singiza kuwe ngidalule konkokwami angisizwe Jesu sisuliwe
lathi 10 udikhanza kokuthi ungazuthi awukho kahle kuKristu. Nangathi amazulu ayahlola. Ungakhanza ukuthi ngathi umekapi ngoba awukho kuKristu. Ngicela ukucela ngempela bengosi ukuthi namuhla ngaba langa lakho lokuthi Nkosi Jesu have mercy. Ngidala ngembili utawuthandazelwa nawo manitholakale kuKristu. Asihlabele. Yebo Nkosi ngiza kuwe, Kunene nawuliva live likaNkulunkulu uze ungayendi lukhuni inhliziyo yakho. Nakukhona umuntu lokwatiko kangcono nguwe uyadada. Uyati ukuthi tintfo tihamba kahle noma tintfo atihambi kahle. Kwethu namuhla kukufusa kwekuthi manje utholakale ukuKristu kutothi noma tintfo tiba lukhuni empilweni manje Kristu eme ngakuwe. Ngoba ngiyesaba mina nangabe uwedvana uyawumelwa ngubani na. Kodwa makabongwe Jesu uloma ngakithi nangabe sihanjelwa standing by us manje sitholakale sekuKristu. Phela siqhubeke sihlabelele sesitothandaza. Ngicela ukuthi seniyaphasta Nkosi umane udela ngembili emhlabeni to make a special prayer. Njengebantwana labemukelako nguJesu longimela usilomuhle lothite kude lotata ihlwitha esandleni sakhe. Kunemona ngawe Jesu, nawe banemona ngempilo yakho. Mangabe uyabona kahle kuthi yathi bese ngishayela phasi. Ungalingisi nangomprofeti iBhayibheli lithi bekunemprofeti lomdzala. Don't be counted as an old prophet usaphila. Ngalamanye amagama ungabi ngumlandvo. Don't become history. NjengaPaula ngitelulela kulokuphambili. Ngitelulela kulokuphambili. Lokwenda uhlale uthi vithi ngilokuthi umlando wakho uva ngathi sewendela okukhulu kakhulu. Paula sabhalile incwadi washumayela wacala emabandla uthi ngiyakhohlwa lokusemuva. Oh Lord Jesus, would you deliver us by your spirit?
from our good records, from our good achievements. Would you deliver us, Lord, from the pride of our past achievements? Kuze kuthi Nkosi lokhu lokubeke kithi ufike nakulabanye la kusengefiki khona. Njengebantwana Nkosi bakhangeta umdali, nathi sikhangeta kuwe Babe lokho longasipha kona kulesikhathi. Oh, thank you, Jesus. Asike ncike emandleni ayitolo nasemthandazweni wayitolo ngiko sithi sita kuwe nyalo, sita kuwe lamuhla. Thank you, Lord Jesus. Emandle ukuthi singachubeka sikuwe, asime kuwe. The great I am. Wena lo wathi Nkosi kuPetro kunemimoya letakushaya kepha sengikukhulekela. Uvule emehlethu Nkosi sathi ukuthi kukhuleka nekukhulekelwa will sustain us. Yonke inhlitiyo levulekele lokho Babe longcwele lamuhla, that heart be established in the faith, be established in the Christ Jesus, the solid rock, the anchor. Le bamba lidvala noma imimoya ichamuka ivunguta, but the anchor holds upon that solid rock. This rock is Jesus, the Almighty. Ekuhambeni Nkosi lapho sihamba khona noma sihlangana nani noma nabo bani, ngiyabonga ukuthi ulithumele livi lakho lamhla wasiphilisa lasimisa. Livi lakho Nkosi lelisembulo sekuthi where are you in our journey with us? Thank you for making us to be conscious ukuthi you are right here. Ukanye nathi Nkosi, liso lakho likithi njalo. Njengalokho incebo yakho Nkosi wayinakekela ngisho isembe kwalawo mabhubesi ithi wayephula. Oh, thank you Jesus. You are the same God lo wephula nako emabhubesini. Thank you Jesus. Noma ngemabhubesi ekhaya noma emsebentini noma emangweni noma ebusinessini noma ekholweni, thank you, you are the same Jesus lo wephula nako emilonyeni yemabhubesi. Thank you Jesus. Akube lithumo kuwe Nkosi, sikhumbule ukuthi siyakubonga ngetikhathi tonke. Kubuya kwethu ukuchubeka kwethu ekholweni kusho ukuthi kukhona la usephule khona. It's not by power, not by might, but by your spirit. May the peace of God, umusa weNkosi awube kuwe. Inkosi yanzise ingadimulo nemusa wayo empilweni yakho, ubusiseke uphuma, ubuseke ungena. Akube lithumo kuye loqalisa umsebenzi lomuhle lodawuphelelisa kuze kube lusuku lwaKristu Jesu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Let's give him praise. Thank you Jesus. Sisahlala phasi bazalwane. Thank you very much.